A very good morning, New TV ki news analysis. Sibuming tabi punamuk po han bamakta da dong HEEYAI LEIMA tong bramna punam putara nuk choboglo ne kok no na kurumjari. Ngasi Imphal da phong ba tongan ba pauchi singi maroi ba headline sing kana ni na da koi studio da lengshin bidro lari basi koi goza dhake author and columnist han bamakta da oza putara nuk choboga loine ne kok no na kurumjari thagachari oza Quickie ngasi Imphal da phong ba tongan ba pauchi singi maroi ba headline sing asi ongtang pathokna thamjabagi khudong chaba du lojage ahan bada pokna famda DGP na furup ani gi CSO security gi makok thongba singa mifam pangthokre National Commission for Schedule Draft na khanghal lakhi bagi wafam Manipur government matam chana thabakta ontho MMTU Ukrulda Assam Rifles ka mukna badam mahairoi luchingba amasung nupi kungani thoi shokle IDP chatret ka kuntraga mathoi relief camp ta sikre Churachandpur dana khwaidagi yamna sikre mi lising yang nifuga humdoi hojiksu lanjena duna hingli home department sanalai pakta Ukrulda Assam Rifles ki anauba outpost hangjillakbagi mayukta irang thokre yarna Khongjeng loising tankai beda tiar gas amasung life round kaya kapkre kungani thoi shokle foreign national sing chingna ba thengnar badi pau pirakadabani EC michang mikhai naidana lo thugai ba singi mathakta action lokhatkani DGP BJP na lising aniga kunga taret ki mikhal gi thaurang taukre Huyen lan pauda ngasi Thawal gi session court building da NIA gi court ama hangdok lagani Manipur gi lan gi mayok ta case taraga mari gi YL jathab hauragani anauba DGP Mukesh Singhana Kangpokpi amasung Senapati da chatuna law and order gi matang da lokhat kadaba thabak sing khanghankhre Khongjeng Junction banaga nupi singda Assam Rifles na tiar gas kaptuna phubada kun sokle BJP na naha sing manghan ga daure hai na AAP na maral shikre Sanga Express ta chakthong gas ki mamal amukshu hengat kre domestic cylinder amada lupa lishing amaga maudraga humdo yaure Ukrul da miyam tankhai bada AR na lathi charge tawbada nupi kun gani thoi shokle hari basing asi Imphal da phong ba tongan ba pauche singi marui be headline ngaktani makhacha thajaboina oja thake dalak charabada oja ngasi gi Imphal gi tongan ba pauche singi marui be headline da ayam ba pauche sing de yauri bisi Ukrul da Assam Rifles ki anauba outpost hangjilakpagi mayok de irang thokre AR na khongjang loi sing tankhai bada tiar gas amasung life round kaya kapkre kuni thoi shokle hari sini hari ba pausi tongan ba pauche singi marui be headline sing oina adumak loin mag yawi Oja masida yeng bayari basi khoigi Ukrul da anauba khoigi Assam Rifles ki outpost hangjalak pasi yaning da bagi Khongjeng Junction badani mioi kungani thoi satraga punna mioi kungani thoi nupi sing punna sokle hari basi nakalamarom da yeng bayari basi khoigi hojik lairi ba conflict sigi matung inna hadi khoigi Ukrul da su dokimatik hojik si irang thoi ba siumba mafam sida Khoigi AR gi outpost ama hangak pasi thoiba crime si amaromda makhoi leiragadi control khena tawba yabagi kai khudong chabadi leiribani madugi khudong chabal leiraga su haiba Ukrul da tariba mioi sing khoigi naga gi chilina omadi khoigi satra gi sangstan singna haiba AR gi outpost si hangak pada harau bagi mahutta Pen daba nungai daba phongdok tana outpost si hangbiganu masi haibagi Khongjeng Junction bade mioi kungani thoi shoibani masi kari haini harau bagi mahutta nungai tabo ina haidi makhoi hena makhoi da tangdu leita daba nungai taba ma phauri bese oja masi kari kamaina yeng bayai makhoi gi kai haini waklon da makhoi da kai haini nungai taba ma phauri che oja gi point of view da kamain thambi bayai jang thambi Han makta notice window television gi ayoki news analysis meng tabir puno na khunjari HEEYAI LEIMA mase taseng bagi di na India gi magi national security gi haitare ko
magi threat leiriba mayam sing kari mayam sing si control tongna hona bada north east ki maru na region sing da Assam Rifles yam so pivotal role ma laura government of India na moi si Assam Rifles oitara ko sumoi officer bo ki rank sina army de commission torga lakpani aduga atei sina masagi mai keno boksina moi gi Assam Rifle gi oba magi keno hoigi regional base u da hoigi keno torga na link ba adugu makal gi paramilitary force makal amane si mayam leng khang na re na ana Assam Rifle na maru na Manipur da British na palingi matam dagi haitare yam achauwa masi Assam Rifle gi forces special oina dum si naraga bum kangla bau da moi lere mi aduna mokoi si gi leri ba pochi moisi sinaning mong da magi leri ba khoi gi keno si gi khoi gi leri ba lenga lup haitare ne ko le pali ba state matam da British na palingi British na bujina India gi leri ba port Indian state la kan Indian state na moisi ngasai gi darkar le bu gi sina bada yam loyalty oi hena mogi apam badu da mogi region du de ko mogi masagi oba keno yaudana moina hariba potu da tawi haibagi magi yam so thajaba ma leye adugi thajaba se akoi gi Manipur gi leriba miyam siga ona taina ba haitare haidi magi Indian state ngakpagi da moina pambu palalong do onthokna bagi da maktadi haiba air simoni yam thajaba oiba adu Manipur gi people gi aspiration gadi taiwana ba mo oiba se hosibo ki leiba since si ga ki wana te bako hek metri legi tholok pa irang si tawriba blame puna mo ki Assam Rifle da ne yes natra Assam Rifle si da akoi gi people gi distrust ma leire thajada ba ma leire thajada ba du gi hayo potu leiban moina sanga ga irang pandorira natraga na through them haiba mayam sing adu leiriba du occupy tawduribra haiba gi people sing da ma suspicion ma leire bako adu gi suspicious tuna maram ora kandu da ne ba Assam Rifle la pa kan hoji IRB thabiro ona hairi ko ama tawbiro hairi mayam haidana ko aduga hairi ba posire da masigi poche aduga Indian state na su praja sing hi security thabiwo na haira kansi da hekta adum Assam Rifle pusana boinu hona la gale yes sigi posi karino haiba manung se leiriba hoigi hidden agenda se ka Assam Rifle si na kan si da moina tawriba hidden agenda si karino haiba se masi moidi khangam gani ko magi leiriba si na riba state agency hai tare ko moidi kham gani akoi di khangde adu khangda badu moina akoi na tawi position ne na haidam ni na akoi di khangde khangda badu na neba singnari si adu tawthorok pa thabak dadi hoigi leriba miyam du gi apamba migi khun gi kari gi leriba potu da moina hoigi infiltrate tawra kan si da potu kari kaino pusalak po gum kaino kesu miyam thokre da na Assam Rifle gi kaino de gi aga truck ki phaba gi ama to moina ju phai ko da moi gi officer de gi phaba gi adagi adi kanglup amaga si gi position naraga si tawba gi adagi su leiba kamu sing manak ta lega nongoi kapda yenga lei haibani khangde kai na miyam ma akoi na udaba saying mayam lebe ko aduna akoi ju here says ni aduga leriba mayam sing asi ju haiba ngangna ba madi dum leireba adu ngangna ba duna maram kan da Manipur si da Assam Rifle na lawriba insurgency hoi operation chida ko insurgency ki encounter chida lawri matam ya sange ba ko mi kyam hat khre mi kyam mang khre mayam ma taw khre ba ko moi ke no mayam sing si adu da hoji bokta Indian state na sigumba unlawful activities mayam ma sathai na koina complain tawri sida Assam Rifle ki force ki mathakta karam ba koina matik chaba thabak action haitare human right violation gi matang da adagi di mai keno matang da kai kilo kha ge haise ho ju naina ba yeng ba yai ba yes thoyong na ko adu ai thoyong leite na khali except an jawi kai ka case khara da ama ani khak na ta na ko adu gum na ta na jam na sa mi myam mangre through Assam Rifles ta ko adu kai masi thawoi na design tor ga tor ise ngasi ngang si da na te ba matam sange British palingi matam dagi hawra kan da madugi legacy ma sa thawra ka Assam Rifle gi force sin kan da tawe dona masi gi posi gi Assam Rifle gi distrust ama le ri sha masi moina phan gai tar ga di moi gi mieng du phan gai tar ga di moi masan hora bam sangi at the same time government of India na semdo pom sange adu na traga di haiba force le da khoi Manipur gi thaja ba se yam sathi na su mangsela kani maram masina chauba conflict ama tholak pa bu thok tana mi ra pa kan si taw tana ko tana adu moi sang ba nungai ba phum su le ba Assam Rifle na puselak pa da Assam Rifle welcome to ba area su le ba yes si akhoi na
ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯆꯪꯕꯗ ꯀꯤꯕ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯦꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯇꯔꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯟꯗꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯇꯝꯗꯅ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒ ꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤꯗꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤक ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯋꯥꯔꯝꯂꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯁꯨꯡꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯣꯔꯤ DGPꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ CSO ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ DGP ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯁꯤꯡꯍꯥꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DGPꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯐꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤꯗ CSO ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ 13ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯗꯤꯇꯦꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ मखोई पिजबम थोकपा फजना मखोगी कोई कना ओजामना जो थादोरपदा मखोई चानिंगबा खैनी नुंगनी तलब नुंगलाब शेखर नुंखरबो मोई पिजनिंगबा पिजरगा दुम थम्मी खोली हाइरी दुबु कुकीना फाजनगिबा तरुक्तुदी हिंगिब्रा सी लैखिद्रब्रा हाइबसिबो चपचाना खंगद्रबनी अदुमकपु ओजादा इना लाक्चनिंगिबसी खोगी लैरिबा इरांगसिदा मैतैगा कुकीगागी सी खरा खजिक्तंग अमुक नाथैरगा थमलगा हजिक थोइबा हाइबा कुकी नगा ता दुगा खोगी तांखोल इचिल नाउसिंग सुमाइना कन्ना खोइ हानसु खोगी मखोइ अहुम अमुसी अदुगा युम कयाम सुमई थारंबगी थोइ ओजा इरांगदि नोंमा नोंमगी लेप्पा नतेबा अदुमकपु मसिदा CSO उनादना खोगी लो एंड ऑर्डर सी गी मतांगदा लखटकदब थबकसिंग खनखरे हाइरी ओजा मसिदा पांगथोइबा सिक्योरिटी मीटिंग हाइगद्रा मसी लो एंड ऑर्डर फगटनाबा थबकसिंग मखोइ पुन्ना खनरी खनजरगसु ओजा मसिगी कानाबसे फंगनी हाइना खनब्रा अदुगा खनरिबसिगी मतुंग इना कोब्रागी कमांडो सिंगसु चंगखरे मखोइ हजिक वेल ट्रेन तौरी तौगदब थबक थौरमसिंग मणिपुरी एरिया सिंग जियोग्राफिकल एरिया कराय कराय द थीगदबनो होंगदबनो हाइबसु मखोइदा ताई खोली हाइबगी पाउसु खोइ अदुम ओजा हुसु दुम अखोइ मियामना तारी ओजा मसिना हजिक लैरिबा खोगी हॉस्टेज सिंग हाइगद्रा डिटेनीस हाइगद्रा सिगी लो एंड ऑर्डर गी अहोंगबसिबु ओजा लाकनी हाइबगी थाजबसिबु ओजा लैब्रा कमाइ तौवे
Sikeno da khoi normal classer hai tare ko suma khoi ma ama lakpagi na wo mayam unaba ama to irang ama thoi han hai bani mayam singre lai bu khuri mo smai loi tor mo nga kani ado kari bo hu mo lakrage samna ka da khoi yum da ojik se for example ai gi kano side da khwang yam kan na re na emergency casualty ama da ba lo khanda magi protocol am di lei na aham ba da mi du relief to bane ai di hidak painkiller ka pani khang de kai ni khang de am ni adi matung da mar si magi diagnostic tawro ka duine ba karai da no man na I maram sina kai no kai hi thol kai kamai to no hai pot myam thira ka duine ba adu gi potu gi han ba ma doctor ta pukhalak pokum bane ma na meeting am to pe to bai tare ko simang na heta nari ba na ba du diagnose to dri bani na ka su lai ba ta ya gi roi ba ma han ba gi mai khongka ama sang helak pai wani adu ma na kayam hi ba doctor no ko kayam specialist oi bono ade masigi ke no sirida hai bu do ko yeng batare adu ga manipur gi oina di ai ba expert mayam DGP mayam lakhre ko adu moina si law and order gi angle de gi interpret tawraga tawna hona bani na lairi sina nari sina political problem ne ba moina lying sina law and order gi kano treatment ne ba tawri sina adu di kar maina lai nari ba du ga treatment du ga di honor mina lai la du di super phaba nai gi roi ba ko mayam ma si matam loi gi ni sahi sang ba ya roi magi matam loi gi ne manipur gi issue si di sang ba issue ma ne ba ko mioi kyam gi matam loi gre mioi DG kyam ho gre army gi chief madi gi general major general manipur pu ba eastern northern eastern command mayam ho gre ba ko adu still problem is continuing adune ba leiri ba poche aduna leiri ba poche akoi gi sidi amna karai dano polop politically akoi si magi political kano sing se magi leiri ba issue sing se masi polop poina moina namsel la kan sina polop poina masi evacuate to gra kan du da political oiba solution ama moigi angle degi moigi aspiration du sana ma porapuri dominate tawraga madu satpa ngam khrabra haiba ma aduga madu ngamdri ngai da sona kangi na su ngamda songi su ngamda ani se ne problem toije angam ma yaw khodi problem le roeba aduna leiri ba posikar mai solution tawga degi haiba sidi through political keno tawga da mina adu moigi mechanism law and order ki khutang degi namjal la kan da high political mindset ama change tawrakani haiba mai sina yu mayam singa se masi kayam kuina mai hojiboki di masi solution laitri bani na akoina mai paen lo ba yadri ko aduna makhata na sathara ko magi movement du yengwa ta bani aduga masidi mana han ba tawri sidi ihan han ba magi khongka ama thangsela pa yana bagi mangwanda assessment ama taw wani da sigi posidi ma conflict zone du janga ka sida adu mangna sine heta fully diagnose tawraga mai treatment tawwa ngamninga moide ma masagi haising ba amadi laiba kan du gi makha pon gane it is my thamning. Okay, thank you very much. Zamakha chathaja boina masida BJP na naha sing manghan ga daure hai na AAP na maral si khre hai da noja headline am su yauri masida AAP na BJP da maral si ri si khoi gi hau khiba me gi tang mari da orangani pangtho khiba khoi gi net ki exam gi da ahum la yes ahum da pangtho khiba net ki exam gi question leak ogi matang sida masi BJP gi khut yawi hai da noja khoi BJP gi kaino ma yawi bagi matang chu dumak akoi social media da chu thengna jagi ko masi na maram oira kan da khoi tang kun ga ma thoi da pangtho ka dori bani masi da khoi angang taruk taret la kaino suicide yes tawkhre adubu khoi ngahan su hairiba khoi gi Dharmendra Pradhan Union Cabinet Minister of Education si khoi Crocus Janata Party na su Jantar Mantar da khoi masi resign tawgadabani haibagi achauba khoi protest amasu ngahana khoi tawbasi oza ui adumapu masida siriba maral hairadra allegation haigadra BJP na nahasing manghan ga daure haribasi nakalarom da yengoba matamda hojiksi BJP ne hek parakpadagi tasengna India si how far kadai bu yongna develop tawre adagi nahasingi akhoi employment gi matangda nahasingda kadai bu yongna akhoi government ki oiba job kayam pi khre aduda natana entrepreneur kya ama semgat khre habis gi matangda tongan ba BJP gi developmental work sing se akhoi manipur gi context la aga yeng laga su the BJP na kadai bho yongna hariba India gi adega manipur gi context sa pusalaga na manipur gi damakta kadai bho yongna naha singi damakta kari tauri habisi uza khoi masi tang chumna yeng kadai pho
koi yeng ba yage karam ba parameter da makoi si changchelakre haibasi yeng ba yabage haibasi ne adubu na kalamarom da hojiksi akoina yeng ba yaga dori si miyamna BJP se pena dabagi di akoi adum phongdok pasu ui kamen da su dumak ui adumak pu kamen da phongdok ga su ta sengna masi penda dana tongan ba party gi tongan ba organization gi site gi BJP si penda dana phongdok ga su oza aroi ba di adumak lebak si double engine oi bani na makoina adumak pamde phatte makhoi si sillasi harga su aroi ba di pamde hari ba sing si da adumak tab gi bagi mami su za khoi si ta da di natte ba sigi matang si oza khoi kari kamaina karamba strategy oirakanda pamde BJP na naha sing manghalle harga su adumak naha khara masu adumak BJP da thawai yauna lupna BJP gi da makta kanna cheliba mioi kaya masu za yaudaba nate ba oza si khoi kari kamaina yengbe masi khoi na mi yeng se tongan ba parameter de yengbe political debate haibama adi party masen tongaragadi political debate haibam la ani ko aduga academic point of view dagi yenga gana general assessment am la kane mo adura moini blame tonaba politically party adu ada haina ba adu tawada tawba haibutu na magi APP na hairak po oiro congress na hairak po oiro CPI CPM na hairak po oiro any manipur regional party context gi hairak po oiro adudi akoina magi leriba potu people gi keno da mandate amala ko kanda adu onthok pangam dragadi madu moigi political keno ne na koina longne ba ji mai keno sida adu india gi leriba magi scale se ko mai graph se BJP na hoji india se prithvi da yamna mina ବ୍ୟବହାର toba adugumba ijat thamba leba ama oikhala isi BJP na parak padagi ne moide dum hairim ne ba aduga tawbusu amuksu adugi mai keno si amuksu anda pangtokpa mikhal da yong pondijari gi adigi di keno gi bengal gi adigi assam gi moina win tori ne adi even Bihar haibasi sangna magi regional party na paijaram balam amane ba sangna congress su paiba ngamde BJP su paiba ngamda ba mafam amane ba adu hoje nitish ka maga alliance to we haraga BJP na masing hena ka khalaktana ahambada nitish tu si minister wasak lore aduga matam khara leraga amu rai sabha MP thadokraga moigi BJP gi amana Bihar du hoje lusingna oi khredana ko adu itagadi akoina yengdoi si karino haiba kanda magi people gi government ama people de gi generate torokpa democracy gi government form of government ama magi election lakpa matam da aina adu tawdena phanayam na hairaga su mana sum vote sum win tor sum ka khala agadi aroi bada uparita na vote chor gi gi issue ada abu puthona ga tawna ri sidana ko aduga people gi mindset ti sona kanda manipur gi issue no tonga bam ai aham all india gi sum haijabani ko leiba pot asidai da akoina phanayam hairasu ama tawrusu ama ju BJP na magi posi state sum mai paisel leiba pot asina di masi akoina ngasai magi pamde haiba da leiba stand leiti habi na te ko leiti da nu magi against the vote kam su leiri vote masing phangdab su leiri adu majority nadi hairiba pot asidai da sum tam laksel leibu very true masi gi posima akoina kamai yenga dawno haibudu akoi gi di akoigi neutrality maintain tawge haitaragadi magi leiba result tu kari thu igen yang haiga tawneba marak tu debate tu auction bana tabuko kamai tawri kolen admina aina yati na sum palau law AAP na MPP na sum yati congress palau lawga hayeng mi adu di phare people da sinaro prajana pa ma kaino ma khalalo haiba kandana haiba yati phati haiba sing adu dana madu people gi maintain on thok pangam dragadi akoina people gi mindset tu kai leiri ge du akoina gi adai du di man mandate pi gi du sat pata bani akoigi kana akoi kano gi magi academic point of view haiga dra natragana general magi neutrality gi kano da ma hai ta gadi adai du da dum hoin haiba ta bane ko an hojik lakadore manipur da su election lakadore 27 da adu sidai da 27 lakadau pot asidai da ka hojik lauri ba mayam sing ase masi kayamna magi political power du da kakalak pangam dori rise to bangam dori aduga masi kayamna BJP na namdara thambangam dori haiba potu na hayeng magi final keno oidori ne ko hojimaki di akoi loimba period che incubation period ta leibani na akoi na kaisu kari oir kadau no haiba ngamde aduga leriba posidi BJP AAP na nahasing manghan ga dawle ko ka dawle hai ta ga di sona ka dagi di
क्वेश्चन लीक ओइबदा सेनरीबा मीसिंग अदु आइन की मतुंगिना फादर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना पिखलाइबा पोतुदा मोइगी मरकसिदा क्वेश्चन लीक ओइबो खोपा आइदि मोइदी ओनली अखोइना खल्लिबसी जिनाइन ओइबा अफबा आंगांग सिंगनी मेडिकल तमहनबदा यारे थबक अजि एमपीएससी हाइरे UPSC हाइरो मोइदा अपॉइंटिंग अथॉरिटी दी लेतेदना मोइदी रिकमेंडेशन की वानेबा अपॉइंटिंग तौगे तौरोय नोना खलैदो अखोइना यानिंगदे पामदे हाइदोदि गवर्नमेंट की मागी प्रेरोगेटिव नेबको से MPSC ना ममौसा से MPSC ना खनबा थबक से माइ केनोदुदा गवर्नमेंट ना मदु केनो यामना अनफेयर मीन्स ओइरे माइ केनोदु ओइद्रेना कखतपे याउगिदना को कखत रिकमेंड तौरबदु कखतपे यादे हाइबा लेतेबको मरम अदु तौगदबु कखतपगी मरम अमदी मदुगी एविडेंस अदुदा सेनरीबे म्यूसिंग पनिशमेंट पीबगी कैनोमदी लेगेदौने अदु होजिबोक्ता अखोइना येंगनिंगीदि अदाइदुदा माना खनबा कक्पा कक्तबा हाइदुदि गवर्नमेंट की माइ प्रेरोगेटिव त लेरे बट मोइना कक्थलिबुदुगी मरमदुगा लोइनबा म्यूसिंग अदो होजिक करी करी पनिशमेंट पीग्रे कराई कराइदा करी करी फागतलगा कमाइ तौबो खोपा कराई कराई जेल थमग्रे करी करी वाइल चथरी हाइबुदुना मागी सिंसियरिटी दु मधु उद्गदौबनेबको अदाइदु धर्मेंद्र प्रधान लौथो खोतो अदु तौवदा तौवा हाइदु माइ गवर्नमेंट की लोइबा पोट लेरमगनी मतरंगनी अंगांग मयामसु नुंगाइते सिबा याउगिबा माइ एक्सपीरियंस अमा तौ मयामसिंग अदो अदुगा लेबाक असिगी यामना होजिसि नीट एग्जाम्स यामना मरु ओइबा अमदी नहासिंगसिगी क्वाइदिगी एक्सपीरियंस मसिंग याम हाइतारेको असि नीट एग्जाम न ओइरेबको मरमदी लेरिबा पोट पुनमक्सी डॉक्टर ओइहोरगदी अमा तहोरगदी लाइफ सि सिक्योर ओइबदौना हाइदि ह्यूमन की केनो सिलेदा यामना खनरकपगी मतम अमा मदु माना ओइनि आइगी आइगी केनो खक लेबा प्रोफेशन अंख डॉक्टर यामना ओइनिंगी से डॉक्टर यामना ओइनिंगी बा एक्सपीरियंस याम थोलई से मसिगी मागी माइंडसेट सि मयामसिंग असि लेरिबा मयामसिंग असि डॉक्टर दु ओइरगा पब्लिक की सर्विस अमदी मागी केनो दु हाइसिंगबदु केनोदा फंगनगेना तौरिब्रा नत्रगा मागी लाइफ तो सेक्योर ओइनबा तौरिब्रा हाइबसे वहांग अमा आई सादा थोल एबको मरमदी हाइदी होजिक की मतम सिदा मागी होगी लुक्रेटिव प्रोफेशन से डॉक्टर सिना क्वाइ मसिबु फंगदी सुचोय सोइद्रे हैना खनब दंग तौब मानबगु योखले एबको ह्यूमन सर्विस की मागी प्रोफेशनल केनोसिगी वांग लान हाइतारेको अदुना मरम वरकांद एनी होजिक लेदिबा लायेंग बदा चंगिबा पैसा मयाम अदु मयाम सिंगसे मसिदैदा लेबाक की केनो तसेंगना निट पास तौ बंगमदबा डॉक्टर तौब ngमदबा अदुगा डॉक्टर सी ओरकांद पब्लिक की सर्विस याम पिजनिंग मिसु तोंग अमा यावरम ओइ हाइनिंगाइ लेइतेबो मरम थारै मयाम सिंगसिदा अदुना सिगी पोचे सिगी पोची सि ओइतारगदि अखोइना लेरिबा मयाम से एक्सपीरियंस याम हेगलपगी अखोइना फते हाइबो नतेको सिदे लेरिबा मागी लेरिबा खोइगी मेडिकल प्रोफेशन दा लेरिबा मिसिंग सिगी मागी वर्किंग स्टाइल सिंगसे मसि हॉस्पिटल दा नत्र कमाइ तौ गवर्नमेंट ना मसिदेदा करी करी मियेंग सेंसला काना माइ केनोसी करमाइना हेना अदि ओइनिंग हाइतारेको बिजनेस की ओइना संगपदुना तबा तासेंगा मेडिकल प्रोफेशन सि पामजबा ह्यूमन मैनकाइंड की सर्विस तो ओइना संगिंगबा कांबुसिंग अदो अदुगी मसि लेतबा नतेबा अखोगी लेतबा नते दि थवोइना ट्रेडिशनल हिलर मयाम लेरिदनको अदुगी डेवलप तौर यत्रो डॉक्टर की प्रोफेशन सि अजि ग्रीक की अफावबा कनोसि फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेटस से माजु ट्रेडिशनल हिलर ने मैम सत्पदगी को अदगी तौरकान मागी ओट नु मैम मेडिकल प्रोफेशन तौतारगदी सी तौगदमनेना होजिबोक्त मोइना मेडिकल टेक तंबलो बकान वासक लोरिजि हिपोक्रेटस ओट छिनेबको हिपोक्रेटस ना सेमंबा ग्रीक फिलोसोफर हिपोक्रेटस ना सेमंबा ओट टुनेबको मोइना मेडिकल प्रोफेशन लोइबो कासिदेदा मोइना लौरिबो ओट छे अदुगी पोट मैम सिंगदुगी मागी लेदिबो वाखलोन दु चेनबा मियोसिंग अदुन डॉक्टर चंबा चंगइब्रा तमगे चंगइब्रा नत्रगना मसिगी प्रोफेशन सिदा चंगरगदी आइसी सुंझोई सोइदना कैनोमा आई हिंगबगी लमी फंगनेना खल्लगा तौरिब्रा हाइबसे मसिगी चौबा क्वेश्चन नमा हुजिक होय थोक लेए अदुगा लेजु लेरे अदना मसिगी पोसे आइदी माइगी निट कक्पक्तब खनबदुगी तोरकांदा अदुइ तागदी हाइरिबा सिदा ओइना आइदी डिस्कशन तौनिंगेबा हाइरिबा एरिया सिदा अदुइ तागदी होजि मकोना डॉक्टर ओरे मतुमदा सथरिबा मागी मोड ऑफ प्रैक्टिस मोडस ऑपरेंडी से करमाइना गवर्नमेंट की लाइन देगी इंटरवेन तौरकान सिदा हेना मसाइ केनोसि थोलकदगी हाइबा मियोइसिंग करमाइ तौगदगी हाइबा पोट मयाम होजि यम वारेनको डॉक्टर अमा उननो होनबदा अमा तौनो होनबदा चंगिबा पैसा मयाम अदि मयाम सिंग मिसिंग असि तसेंगना अखोइना wealth accumulate तौनिंगी से wealth accumulate तौनिंगी से आइना नत्रगना हियाइले मना नत्र कनाम तोम दिक हेरिना अखोइदा
maru oina akoida wealth se accumulate tawraga thamningbagi hanba priority se kaino haiba kanda akoida human basic ani khakta yam kan effect oirieba amana education amana healthcare ani sida changiba paisa mayam se masi karmaina protect tawgadagen ai nomagi taliba paisa thamagi ai to thabak tawren khalo gomengi ai tolop thamda lupa lama maya phangen khalo general kenoda sinadi Ojik chathari ba education system sida yawu su ngamdre adagi di sabagi thakpagi laiba mayam sing dugi matha tuda health care gi protection si ju piba ngamdre agta ga ai office si na kan ai karmaina ai krai digi wealth accumulate tawge haibagi magi mana corruption tawning bagi intention no tongan bamni sida kainoma primary kainoma thokse lagadawre bugo thole adi ai lariba se samna kanda se tolop lupa lising yang kai bu sawa mama mapa amana ko imung chupu ba adi huji huji ki laiba education angang hina sangi bagi expenditure mangone health care ka karmain khot ka dege the amta khambiyo yes very true yes amta akoi gi day to day life encounter to thengnari ba pong ate ne ba si kamai khambiyo kamai tawri ge ba adu mana sangi meam do mana office do phamma ka da laiba mi du dei gangde amade krai dei khot pe kamai office masana tawrupa taba natro magi nittu na ma existence on darka oirade aduna sigi poaching se hojik yamna high time ne boko sigi akoi gi health care system da adagi education system da khoida apa phangna akoi da sanghal liba paisa inga sanghal liba gi magi mong se sidabu akoi gi India gi preamble da socialist country nam su yawri ne boko sumna gi kanu duna ta boko adi sumna democratic principle gi manung yawba magi state ki responsibility na ta ba baza amtang cross amtang tawjage masi ai isa makta su hak thengna na thengna jabani icha singi education gi matangda habidi masi combine tawdana makhoi gi system si khoi gi karamba policy program da semgrino habise angang si April tha da ming challe April tha da ming chan basi April May June July August si semester ahum sumaina tawrakanda tha mari gi phi se sumaina thihan basi na maram oirakanda like chungtam tamba yaudriba tha gi phi se han loksellimni loksan bagi mathakta makhoina piriba deadline se masi hek hendokpada lupa fine ji mung lawe ba ngasai ye dune ba lupa lising ni phu yang khai phangjaba akhoi ya adumaina tanjaba khoi dadi imung bu chalai gadra deba karma gi bu hona gadra ana babu laing gadra ade degi icha gi sena chana babu hona gadra somda sungtam tamdriba adegi sungtong tongdriba ben bara sigi si hana thiro na thoeba sigumba school se yamna yauri heba sigumba school si laingak ni yengsin kari intat makhoi gi mathakta kari gu mamta yengchandri se aduga parents sing chu kari gu mamta wangang de ba sigi matangda aduga akhoi gumba ama ani ngango ba khoi sin angaw ba dum ta ba masi tangai phadana masi laingak na natraga satra gi sangsana su makhoi na su sumba se dum yengchali banina masi su yengchan bam thokpra haina khale masi yamna lan ba sungtam tamdriba pot amagi paisa hana loksan bai jibu loksan bam thokpra habani dawza masine khoida khoi capitalistic theory gi commercialization in education harise ko aduga basic tadi Aristotle dagi la kanda Plato dagi la kanda nang democracy ma salai gi hai targadi laibak tu da qualified citizen sing and a bell life and a qualified citizen haina mo ani thong nei na da mebu adu qualified citizen oidagadi democracy si yam danger oi haidana magi adu tagadi kamaina how to be a qualified citizen haibu sideda Plato gi system of education thole inebu ko adu mi khudimak lai su state ama chalai ba haibu si tawda political society ama lakpa targadi magi political institution ama link ba targadi madu leiba haibu si tangai phadabani na adu general population si loimak lenga pagi responsibilities lai haitagadi makoida lengak pagi amad leiba lebak sing asigi magi kanu duma qualify oidragadi madura kamai yahon gani adu karina pigani haiba kanda education system na pigani adagadi akoi punna himginabagi education system asida magi tangai padaba minimum qualification amagi damaktadi tangai padana state na responsible logam thoktabra kadubagi private ta sinadoino adigi akoi da huji laiba posing asi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯒꯥꯂꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯇꯨꯔꯕꯔꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯟ ꯁꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌ ꯕꯩꯁ꯭ꯌ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯁꯇꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯆꯥꯗꯕꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯎꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯅ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯐꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯇꯥꯛꯇꯕꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯡꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯁꯨꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯔꯨꯜꯁꯅꯤ ꯅꯪ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯂꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯐꯥꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯁꯇ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯊꯝꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯐꯥꯎꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯂꯤꯕ꯭ꯔꯤꯌꯝ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯡꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗे ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯩꯅꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯅꯨꯡꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯎꯋꯥꯏ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯤꯌꯔꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗꯤ ꯌꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯥꯎꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯪꯅꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯔꯒ huram ta banatro ai da kale bede mana kati pai huram di yaraga ai no moi pai huram di ke do yaro do magi only kulai du kena bai huram bai logic ki samanadro luto wa logic samanadro ai na si haira kan si da posi adu do moi ke no du wan te afa su mayam lei ko adu mai to kan si da posi mana kolom pai raga like tambiri ne haira luto budi yaraga ai no moi pai luto budi ka yaro ai di no moi lei kolom di lei te ngonda adu ai no moi pai luto jabani si tholo idaraba society je mi mi kan to aduna si gi posida ko lenga haibam leirabani lenga singsina akoi kuire support oi ji kaino lenga adu dagadi akoi de laiba pose lenga ba sing si leba nga ken sang tagum to larik tambi bu su larik tambi gen sang tagum to doctor oi bu su layeng gen sang tagum to serang ga turang paisa tambagi wakal lon si da loimak sector of society ki laiba platform khuding mak se human ki service ki miyo bagi wakalon update tawgi ne na khandabida paisa tambagi platform ne loi urak patargadi society do masana degenerate torok patabane ko ultimately yawbangam da singa do mutki patabane sigi posine ba koida adu tagadi lebak semsia na khaliba are ma tawja hai phaliba lebak ki du den khali mayam sing asina haiba po mayam sing akoi kamai nan thoka de ge haiba se akoi mayam sing asina wakan khanga da bane ko not on sina tarane akoi liberation hai ri ba human gi liberation hai sina traba nangi occupation leba adu china na loksa le iran loksa adu wanata ko india ma khada leire leite adu wanata ko human gi basic magi liberty hai bam leire ko akoi isa si liberate tawrabra hai wi question si sai sida idi adu maina wahang ai
answer se sumai tau je bu aduna kana da sui contradict tau de ama tau de tau da bu ai kamai tau ri ge masida kamai lan theng na ga de ge people si kamai na khoi puna emancipate tau na ga de ge ai khoi liberation si kai no haiba sai si dai wakhan khalla ga sumwa tau je bu na sumai si da ge oza khoi gi education sector gi 11 12 ki si khoi gi government ki dahar ga nupi gi si only TG gi boton sana ga ani si khatane ba adubo pass out tawrok gi student masing di adu ki matik yam gre ba yam banina wari ni oza akhoi su icha si shenji yam thok tabanina hairi ba khoi gi TG da natraga ipoton sana da TG da su miyam na yang kan na tana ba natraga masi phanayam chumna tawe harga su oza masi lairiba phibam chidadi mai magi muscle power money power si ni choi da season ram gani minister na si irimni adu SP na si irimni akoi gumba layman akoi gumba common people akoi na pokpa isana di irai lai ne hekta kano tawbagi upai che ta laite adugi mathakta mu TG si miyam ne yam phai haina re dagi iboton sana sina khitang class se khitang miyam na ke hai yes pamna da bagi machak ama lairi se si gi su amu yeng kan da oza khoina thingna jabada even hojik government gi school gi oza oiri ba mayam education sector da lairi ba thabak tawbiri ba sing mayam se oza khoi tang thigal laga yeng se ba moi education gi program thabak mayam ma tongan ma pham da tawni ba adubu mai gi macha di hai ba government school da amat tamhande ba aina sije aina puthoiba product tu da aina season adraga di kanana no ba taza doisi sisu achau asoiba mane ba masisu khitang akhoi chemdok mina ba darkar leibra haina khalle masigi potsi da khoi si lisang sina dum lakpa sina maram oirakanda thagi tolop sang naina adumak khara chawlap phangiba makhoi di hariba awaba singje nangdaba aduga dum kitang middle class laiba khoidi icha su mahai tamhandaba yadaba anaba su layeng daba yadaba chadaba su yadaba dharma karma su yaudaba yadaba sida punchi sida dum mi jingje ozadagi hauna dum awaba se dum thinarangani ba hina su dum mental pressure se la kanda pressure sina amu isha sida dum health issue se oiram ngai gi masak se am lai haba loi ma irrelevant oi ba mase unga lai masi tangai phadana masi amtang leibak akhoi kano sing sina akhoi na phane am haije bagi wani makhoi gi makok ta di si sangam gani ha base oza thaja de makhoi da awat pa leita bani na maru na kano ne akhoi government ki le ba posting sina ne area si ka maina sop ta wadage na khandaba maru na problem di ko hai ba yokshan ba moina ai moi gi magi field du sendam bam nungai ba ma taw bagi bwa wena khan bani na ko ta sing bagi di akhoi na class 12 pho hairo wari bo ko hoi ke sarva shiksha abhiyan linkali ba adagi rusa inkali myam sing se masi kai no haiba kan di free and compulsory education se all over citizen kudi mukta phangan gade bani haiba gi pandam du ne ko adugi pandam da sangi bo oza myam sing aduna loi bo free da tolo phanga ga mai oza go me oza gi thabok sibu magi to khoi gi tolo phang gi thabok oina wakhan nu khalle daga di ka mai thabok to yani adugi poto ita ga di ai hai no oza loi mak na te ko lai myam sing sida ma phaba tawning ba su dum yauri ko chat tan thoina satra khoma chat oza su yaud ba na te ko mai sim phama moina adu di magi personal magi kanu du gi wane ba akhoi na masi ka mai na kanu to ga de hai bu di magi political will mana magi structure du sem draga di yaroi da bani na potu kano tawri ne ko aduna sigi potsi da koina yingning si yamlu ri si akhoi gi kano si da India gi education system si da directly privately own to we aba institution established to we aba gi magi privatization gi kano pithoki base masi part amane ko masi am sathiba part amane ko akhoi sigi portion ne maram workan education da commercialization to ise ko adugi potuma aduga madu lokthok pataba level ama bokti ko level ama bok lokthok pataba lokthok matungda lariba myam sing ase akhoi gi free and compulsory gi magi method du da lakpa taba transparent policy ga se yam masi yamna lugro po ne ba school lamagi lariba oza siga chhatra siga magi mafam siga ani si asigi fusion to ba environment ama akhoi da establish to ba change bo ko masi to da ngi hale oza transfer to bire adu to na to
मैम थोइदना को सी मैम गसी मागी पॉलिसी दा स्कूल की ओन ओजा गसी स्कूल की ओन लौबी गे दौबने आइदि स्कूल की ओन सबना यूनिवर्सिटी ओजा लौइदना यूनिवर्सिटी ओजा आम ट्रांसफर तौनी हाइबगी टेंशन लेतेदना को अदुना मरम रोकाना माई डिपार्टमेंट दु रिसर्च तौमिनरिबा अदे अमा तौ ओजा सिंग दुगा मागी सांगबा माई सही दु मागी लिगेसी मलेबो समा अंगांग सेम बा हाइबो मा पासी बु ngale ama dong sa ngale mo tawga anga da kamai tawdu no ko aduna sigi por myam singa se masi tension ga lauthokna bo ko na maduna maram mar ka da samna ka adu to samna ka tg hairo iboton sana hairo adi ananda sing hairo cc hairo leidana ko adi any leiba school myam sing mani sing tam part leiba school myam puna makse masida leiba oja sing ase kamai adu ta ga di magi mjl tawbada adi ki no tawsu line thu one bo ko school gi no oja ko bi ga do ne ba cc gi adu wali tg gi adu wali boto sana gi adu wali na mo transparent to bi mo huta lifetime ko hin bi ga do ne oja ji di adu mai punishment du di suspend to gera kai do gera heng mai kan to gi to du na amani dana ko na ta bi do oja du ma transfer thola ka dai no pakhat am tension na mo legum to saning do sing da ha ka dai pakhat adu singi oja ne na singi school maming tho khobi ga dai ai di voluntary oja oi jage ne cha sa gram ni na adu da mai lifetime du spend to gi ba da mo na ka sin ngai do phau re bo ko sumai to ka podcast si makhan me am lai re bo ko masi ai gi whole magi ai masi da wakhan khan da ai thaba amoina dum to lei ni bane ko ma jai kun ki manung si dai masi wari si da ne ba ai kanu ai struggle gi part che ko ma education system si amna ai khoi da yam ngai taba corruption wangkhal na bi ama to wi khoi da sanghal liba necessary harassment paisa sanghal le haidana manipur gi na tra india gi sidi private education si pura private oire aduga atai sina ne noi sangan ning ma sanghal lo aduga atai sidi khoi na free oire sieng ju pi ni chak education thab de pisa myam jing che si chak ju pi ni lai yeng bu khoi lem lai yeng ani education sim de khoi pu thang ngam de ma pa mai to je roi na tha to ge tha bi kro adu oire tension le roi bu amo ma to to je ga ne ba sidi da ek shekar de gi khongal liba in khoi gi well phya gi do khongal liba tha de ba pisa myam ji idong yang ba total budget sigi 6% ne ba india gi le ba total budget sa sigi 6% ne ba education thadari si adu ida ga di kayam yam gare si oi ta ga di adu gi paisa du thada ba kan du da khitang hengal aga ko 10% gum ba dang hengal aga si da magi education system ji kai da no ma free and compulsory gi method to on thor akan da di akoi le ba social gi disequilibrium si ju handarakani social equilibrium level am da lakani government school ju phagalakani masana ko ade ka myam lakani akoi da pisa sam su handarakani mi sing akoi loimok la myam sing private school link pa pisa pa thok tring da hojik doctor ori ba phaw wa du da myam sing ki loimok le kai gi school da phu khoduk kuma ka tamok panga tani na ai jo pisa myam sing ori bo sing myam sing ase adu school lu phati hai na hai ya ga dra ne adu gi school lu muthak ka ju myam yaw gre adu muthak pa da mo ju dum yaw mo ju dum yaw na policy tau sang gre si myam sing a sine ba le ri ba pol ase adu na akoi gi education gi matang si da di khana ba da loiba nai roi masi di yam sang ba hojibo ki ba adum since plato de gi still debate is continuing ko aduna hojibo dum chathari ba potni aduna masi de da phau mayam su thokre educationist mayam adu da to mayam thokre ada akoi ju sum pamjeru ba ha da karai da sum adu sum pedagogy of the oppress ki kari gi adu ta mayam leigre ba education system mayam sing ase adu si mayam sing sum naina raga sum leibune marakta sumaina ngang ba tanjara khara haibu sina di masina energy ma thola kan si da kaino kitang wakan thola ka ta na khan be wani adu phana kuina sahi kun tha muki magi experience da swai sum aina satri present wording e kai degi sum laulak se bani ko adu sum chathara ga sum lai hojibo dum swai sum ngangi adu kasu awon badi por pangam dri hen bu tai uisele akoi isa su yong dum song sen li maram dum yong dra mina upai lai ta mina ko family ke no to hai ba ma adu wakan di lengde adu to bu ai adum ai still ai life sin lai bo adum si struggle si da adum ai chathagini adum makhan gi adum ai wa adum tawki ke na khali adum yam haibai da bidin te ko pamje budi wani haiba du de khoi den haiba yam lei khre khoi na khang da ba yam lei khre adu ai pamje ba ai wakhalon ai khanje bu dai adu de ai right ni da na ko adu ge oi ba ya da ba to atai da sum thamje bani ai smai thamje gi okay Zasida mu akhoi gi chakthong gas ki mamal amuka su hengat khre domestic cylinder amada lupa lising amaga maudraga humdo yaure hare lupa kun gama pani hengali je zamasi hengalak pagi matang je khoi jik thoiba lan sina oidori bra natraga na mu lupa kun ga mapan se hengalak pa matam da khoi gi subsidy si sum akhoina hangjabada subsidy si thama da changbaga si manadi habasi su hangdi hange ba nang kaya changi khole haidana
manade habu dum yaure sigi matang se paisa se sida lupa kun ga mapan hengalaga di subsidy su hengat pham thok pajala kamai ta bujanu sigi matang se de zakari kamai tham bi masidi keno ne khoi gi leidiba energy crisis leiramni na world gi ko magi company na IOC na company na ngasai gi magi porakpada paisa sangabni na mai paisa du hengala ani hengala I sing si akoina hengala iba pot adu IOC di mangba adamina mana subsidy pi wai ta di government na mongonda ma kenu pi bata bane ko khoi gi keno khoi gi mongonda subsidy si mana samna kan da lupa petrol gi maman hairo diesel gi maman hairo moina lupa se moina pulap khotpada refinery to bogda lupa sani sangeng khalo liter amada mingonda public ta commercial oina pibi yabada ado akhoi sida da sangi du lay thauba ngambagi capacity du yam leitabani na samna kan da government na lupa samada yolo natraga samaka yankhaida yolo haina government amale pa ani adugi awat padudi government gi paisa degi pisalaga IOC da singba tabane ba adugi paisa dugi maram du singba kayamna singjenba yai kayamna singjenba yadi haiduna mar orakan subsidy rate tu wangkhat wangda sana bai wane bu domestic ki kano si jo akoina cylinder si jo amum khabar thokpa yawbane bu akoi gi domestic cylinder amada mamana su yore subsidy na su pirani sumai to ko pa subsidy phangda bu su mayam leidana phangda bu na mai khoi general price su leje gre dana ko subsidy pi be yaba mi sing adu dana sa adi subsidy si ju samna kan ujala gi da pi baga adagi di akhoi da chumna gi domestic ta pi baga su khene yeb ko ani si gi paisa gi sang si ko hena laira bu ko pa kai do am to bu da pi baga ani tan sa da di ujala gi di sometimes full subsidy oire kai su harak pi ai amuk pitho roga ma hanjela pai tare paisa du di moina to ba adu maina to ba system ama leibani na adu si gi matang si di akhoi na government gi wang hak na tre ko pithribi gi ba crisis ama leibani na adu si da haining bang ka tang di USA na hojik se world puna makside da mana khoi gi economic mai monopoly gi policy se mai sathab se masi pithribi sing na kamai yeng nari ge du adai du yeng dong mangai re ba ji Russia da gi thau le ge na hairo Russia ri thau le ga di India da sengkhan lu thamjani 10% thamjani 12% thamjani dhap tawre India ju ma gi pot yom kan da America da kai le yom kan da tarti wang khala di pot yom ba ngamroi dong ni na moi gi people na lei ba pot myam sing tarti wang khala di samna khan lupa sam peram ba potu moi ayo bakan da lupa 10% hengala di lupa sam ta yor khaduni lupa lising de hengala di lising ama sam yor khaduni adu ta ga di moi na tarip thamda ba leiba amde legi ta ba natro adu natra ne adu na potu moi da leiba potu yarak ta bina sona khanda sadu ta ga di sona khanda leiba low sing uba ga puthok chari ba ka do mi am shir ka do mi am leibani na asana kamai thau lei ru do na adu gi pot mi am sa thari ba mi am sing ase economic sanction gi kari gi toi mi am sing ase sumba world politics international politics ta masi gi posima lakhrani masai du matam ai di yam kan da naina badu masi forum juna ta bani na ko adu kana to de na khali adu masi di adum khoina leri energy crisis ama leri si bokti adum khar ga thengna ni adu praja gi miyang gi awabi yang government na yaringi subsidy se wanghan laga pipi ba simangai re hoji ki da khoina haiga da buse sumai thamni thank you very much Azasida kuigi BJP na lising aniga kunga teret ki mikhal gi thaurang taukre tongan ba state singda mathang chahi gi lising aniga kunga tareta pangthok riba assembly mikhal gi damakta BJP gi makok thongba luching ba singna haujik tagi hauna akan ba thaurang thausil paikhat pa haukre hairi ja si not only in India akoi leiriba Manipur gi chauna hojik conflict leiriba mafam sida lakadoriba 2027 gi election gi kano si haurabani ko ja koi gi kasamthong assembly gi constitution gi hojik koi gi jani sikantan thambi statement tare ko ko lising tara ham basi lobada masida registration ta haudraga di anirak subagi lupa lising kunju phangaroi ahum lak subada lupa lising kunthra ju phangaroi punna lupa lising humpu phangbagi wafam amsu yauri masina kamain to bujano khangde ado si hojik makhoi gi makokta lairiba khoi gi legislature sing MLA sing gi makokta oja makhoi hojik Manipur mai chai mayam ama mayum da hanjandri kai je oja makhoi makokta su chang de habje ngang thori ba tok thori ba thabak chi khaktana ne ba mi siriba matam so aba matam any incident thokpa matam da makhoi gi mathakta
haiba perpetrator singi mathakta makhogi chapchaba chairak pigani habase thoiba incident dugi ngahaktangi ngangamba statement eba aduga makhata bada action laude thoiba cookie hostage cookie gi kaino naga hostage ki matang de NI da sinare abdu sinaram da bagi tawi sin neuza sina takpadi makhoi hauji lairiba manipur gi chaiba sigi matang da makhoi chungchang chang deba what makhoi matter tauri sidi lakador election sigi campaign ne ba hojik hauri si masida amuk akhoi gi di 2027 sida oza manipur gi laibak se lep kadori bane 2027 sida manipur gi laibak se lep hauda tar ga di akhoi si oza na su toina habiba akhoi si pura mut khiba look khiba habisi look kadori bane ba si lairiba praja akhoi gi people mandate chat kadoi ne ba akhoi su adum haidi means of existence chatlaga sunga sagi isagi integrity and dignity di nga aga chat kadabane habase kawba mina saruk yam sel pagi mamine bo cha chauna tari se oza aduna si ekhoina thingu sungam banate akhoi raja sebagi akhoi gi chema sara nominate tawgre hojik haiga dori si khana dori si oza kari khana dori no habase khuje gyanam tasalaktrabane lakadoriba 2027 gi election si kamari leinana di campaign phajana haure habasidi oza akoi phiranam thepadal palising yangkai pigani ka ba statement si akoi how far kadai bu yongna chumi lale di khangde khoi tarabane si phibam sida lakadoriba 2027 gi election sida manipur gi marai bakse lepkani habasidi miyam gi thajabani dumakpu Ozagi mota kari kamay thambini. Sini da statement ang katang ay thamjage ba ko. Hoy haina ba male ba ko. Hoy leader thinks for next generation, politician thinks for next election na male. Very true. Sigi poche. Si akoi people na masigi statements ya. Haina yeng na. Step lo ba sang ba. Natragadi magi next generation ki nataba next election ki khallaga thabak tawdo adada people ki mandate chat khagadi adum democracy ni na miyamna khanbani na adu nangi responsibility ne dum hairakadu ne ko aduna sai side da koi kari khana gadabano haibudu di tonganba magi mafum amada yam sauna khana bada yagane na khali aduga laidiba potche oziki laidiba election gi kari laiba pot mayam singa se koi election gi pesa pi bani adune na haibadi akoina sum haibagi wani aduga scheme am makhada policy makhada praja sing sida lairba singda natra kana gum makhada karida phangangani haibagi wane bako maduna election da kashu effect of hom thokte na idi khali adu tahon gi targadi adun nangi watare bako adu bihar da tawri di ne bihar da tawi amada tawi adu bihar da haida akoi BJP ki pamjabi pijabani akoi kashu paisa du ko mai le na de na dum haire bako moi gi tholak pa lon da di a tholai ba lon du da dum akoi di mai kano loba ta bane bako adu manipur da masi kayam effect oi gade oi de atu adu manipur di mana bihar gumna kai gumna pongu da ubadi langane na khali hojigi lari ba posi da ko adu hayeng thola gadi yeng batai preparation tawna badi akoi ju lekai da khunda pala lai ri na adum ningphung ngang na ba thengna ba si thagalo adu tawada taw adum thengna ba adum akoi adum ui amma tawi ko adu generalize tawna bu hona bu kambu me yaw da na te adum yawi masi bhoka mai le na te nangi ba share group te gi na ta ga nangi ba keno du gi ona magi women gi keno makhada pirakpani kholakpani na adum tongana tawusu dum yawi ko adu gi potuna magi keno ma si nahana khoi gi panelist na panbiram bagi warol gi matung in masi gi thadari ba senpham ji taseng bagi di scheme amagi maming da base tawraga thadarak padi board ki di oiri ne boza masi kakpa yadra ba wafam ne ba adumak pu thadari ba senpham si kari haini singadaba senpham ni haiba amadi thadarame yamna pikna tapna matam changna masi singadaba
ni hai masi how far kadai bu yong na chumi la le abdi khang diu ja ai shu dai matang doi kumna in detail ai nei na de manam dai interest leite hai area adu laura ga su madu na ai di politics effect taw hane na ai khanda ba mi em oi bani na ai ngon da dai du ai sometimes ai details in thina was de hona jage ai adu ga hoji boki oina di free the pini hai ba sine ba adu free the pi do si kai na ha kan women empowerment gi ne ba maro nupi gi phigam magi le ri ba economy gi kari ba adu na kai nom taw jaraga kara masa ma ko phom masa bender masa am tu su hang do pu ya na ba na ta kai nom taw no ba gi magi kai nom da self help group ki kari gi pot khutang do pi do ri ne ba ko adu gi potu lak pani na akoi na potu mi ngon da paisa pi ni ai ji phate na personal nama thola ga mi ma thola ga paisa pukai da sai di phara ga nang kai no na hang ba ya government gi scheme ma makha da ek sector gi paisa kai tho ga india gi lariba mi gi government pai da na policy ma tawri hai do di akoi na tongana uba udab du na amani ma du akoi na ta phate du to le koi lau di ya ba na te ba oza du bu ne phang ga do ri ba sen pham se phang do bu mi na di phang oi do ri ba ni ko na kala ma rom da mu akoi ni yeng ba ya do se phang bam thok pa poverty bpl gi makha da lai ba mi sing se khara di phang ba ya e ba sigi marak si da ne phang bam thok tra ba magi criteria du da chandra ba mioi adu magi khucha bi hapsan ba se oza si adu kematik masing yam ne yaw rakani oza si ai na ta ba di masigi jibu in all general oina loi pi ni haigum tai da lai ina khun bagi wa to kan da husi ki meri ba moi gi group thagat pa sing do adu di loi na pi ni hai na tai ba ko self help group ki through da thagat pa sing se adu da di madu self help group yaw mi sing loi pi ni hai ba ni na madu gi potu da phang ba ya da ba hai ba ma tau lojero na tha da ba to ngam bam ni da ko akoi na self help group yaw je de akoi di tau de na mai hapsan da ba lojero da ba to ngam bam ni adu ga officer oi ba tolop sa ba kai da wa self help group ta san ba ya da ba hai ta re ko adum ba sing du di khang tre adu ga self help group ta yaw ba ya ba mai tha da ba sing loi pi ni hai ba ni na adu madu gi potuma ai ju sap sana how far ma si kayam su mono kayam lam no kai do no hai si ai dai area du nong ta interest ta mi yeng de ba ko nai su nei na de ba ko adu ladi lan ba ni yeng da si lan ba ni ding sai gi koi society da sum engage tawrga lariba mina kari no haibuduma khangdoku di chum bane bako ada engonda mioi bai su anga pani interest ai tab area je hata tawning da ba me ta phawe bako adam di thage su khalu da ba yaw ge su khalu da potu dai da tawning da bani na ada area do nan sabsana ai sini haibudu ai sabsana khangdre ai na ngang si su mai ai na ngang si di common parlance me am na ngang na ba potu ne bako ai di smai hai smai tawi sina du tawe na da ai gi logic ang hapse la kan da ai na sum thambai wa ne ba ai sini smai tawu du smai oiraga di kasu manipur da ga di am ka he na paisa di lo gi bi ai adu mang heta manipur gi mandate amu oini kai du di manipur da di yam khana adum kasu khana ningai oide man people sing asi jat amane ba hoi gi mi si su adu gi kanu ga thoidong ga adum lo di adum lo gi ne ba ko lo ra ga maduna hayeng vote ki ni ga na kai na khalla ga du tawa adum mari na bu sola ga ne ba ko kai ga khoi di boki lo na te government na pire podi adunia ga na khana se adum thola ga ne ba ko hoi gi di adum type amani na ko aduna kasu masida ai di yam ka na aduna su maram work kan dai pung kya sangjelu da bane sigi area se sai haina da baga ma tok baga dai da sum leibu ga armain tawru bani aduna tawbudabu khoi ma phai ma saki dore tawbudabu hojiki laiba 2027 gi election se sida enam khak thamning badi all india gi mai pangthok kala sesing gi manipur gi su yauna pangthok na boi mo preparation hauri hai bane ko probably manipur di hoji irang yam leiba mafam ni na ai gi speculation da di hoji leiba posi government manung da su ministry expansion to bungam de adai government si gi leiba kaino si phim yamna ta da mo moina mayam sing si loin lei amaga ma do lei aduna bjp gi mai winnability se mai winnability si kayam leige na moi calculation am holam gane ba if kari go masi phangak ga di another pr am impose ko sum yae ko leiba irang si ki mai poi da bele ga di ai di government ama moina bjp assam da de bengal di ona north east ki block ki thuara kan si da manipur yong na sanghen ba bjp na paira ma phama ma yam thina ena tawgi ba haiba se masi da di moi da su asoba moi gi keno ma mai khuningai opot am leibani na ta akhoi sai gi mina lawbo khombo don tonga bam ni ai khan ba da adai gi
अदुसु ओइथोकनिंगाय ओइबा लंबी अमा लेब्रायना खली अदुगा इफ बीजेपी ना मणिपुर इलेक्शन तौरप तारगदी थेनबा तारगदी मोइगी बीजेपी ना लीड तौब गवर्नमेंट अमा कोलेक्शन ओबि याय अमो ओबि याय काइदेनो अमो ओबि याय हाइबगी मोइगी विनेबिलिटी की मोइगी फुल कॉन्फिडेंस अमा मोइना लेबा ngamaba bokta mai paki da du tongambamni adui confidence tu moina fully लेबा ngam तारगदी इलेक्शन से दुम नमना तौरकनी करिगो मदु ngam तारगदी मोइ स्टेप अमा लरपुसु याय ना इदि सुमाइना खली फॉर द स्पेशल केस ऑफ मणिपुर आई वखंददि अदुमाइना आई फावबले हजिक लरिबा पोसिदा लरिबा मयाम सिंग असे गवर्नमेंट की कई लरिबा मयाम सिंग असिसु सगी चौथोप ngамदबा मिनिस्ट्री पीबा ngамदबा मा तौदम मयाम लेख्रेको मनुंगदादि अनदर ग्रुप अमना मणिपुर की हजिक लेबसी मिनिस्टर सी दु तौदे गायना मोय केम तौनै खोनै गा हाइबगी पावगसु काबु काबु तानबा लेको क्याम सुबुनो क्याम लामनो खंगदे काइदन पुसनरगा सत्तो कोरपा दगी अदु तोकपा तो politician तौरगने बको मोय खंगदबै वाने बट आइगी जनरल assessment ददी हजिक लेबा पोसिदेदा नेक्स्ट 2027 की इलेक्शन तब मतमदा बीजेपी ना लीड तब गवर्नमेंट अमा सेमगनी हाइबगी मागी विनेबिलिटी की मागी एक्सपेक्टेशन से मोइदे लेबा ngамद्रगदी आइदी अनदर स्टेप अमा लौरकनेना आइदी सुमाइना थमजनिंगी लेबा मणिपुर केनो सिदेदा ओके ओजा लोइशिलपदा मसिदा आईडीपी चातिर का कुंट्रा माथोय रिलीफ कैंप त सीखरे चुराचानपुरदना ख्वाइदगी यामना सीखरे मी लिसिंग yang nifuga humdoi hojiksu lanjena duna hingli home department haidana oja masi mi chatret ka kuntra ga mathoi relief camp da lagi da basi suicide tawdana lagi da basu yawi masagi ana bana matam chana layeng bangam hauda dana si basu yawi dubu sibagi chang si churachanpur dana hena yami haisu hairi maramdi churachanpur medical college to the phang haidi hospital to the haidi phanggadaba makhoigi facilities treatment way of treatment kari karaki haidi imphal da porakpa yadrabani na maduna sumaram oirakanda adum leitabasu yaw henbagi changsu oigadra na khalle adumakpu hojiksi mi lising nifuga humdoi hojiksu lanjena duna hingli haidana home department dagini thamleise adubu handaksi nahana khoigi ichema sartasi Rajya Sabha gi BJP gi makoina almost makoina number game na makoina dumak laibani na masi no makoi mi mari mangani mayamna oigadra na speculation tawrambase adubu iche masarda se nominate tawgre adu mahaki thamakpa statement da su koina thengnajabasi ihan bada IDP singsi mayumda hanjal hangani haibani masi इचे मसड़ा की वाफम ngakतना te oja khemchan chu dum haidi han bada govinda su hai han bada makhoina tawgada thabak si IDP sing hana mayum da hanjan hangani haibani adu laiba conflict si loishanadana kanglup ani si gi marakta yasna ba poraktana trust deficit mang thajana ba mangraba si amuk hanna makhoi si peace building amada हाना दौना नॉर्मल सिजे पोराबा मतुंगदनेबा हंजन दोइजी हौजिक लाइबा कॉन्फ्लिक्ट से लोइशनदना करमाइना आईडीपी सिंग मयुमदा हंजन हंदोइनोबा अदुइबा तारगदी इचे मसरदाना सु थामलिबा स्टेटमेंट आईडीपी सिंग इहान हाना मयुम हंजन हनगनी हाय अदुइब तारगदी मागना राज्य सभा की मेंबर अमा ओइगिबा अदुदा माना कैबिनेट नत्रगा पोस्ट अमा पाइगिबा पाइदबा खंगदे अदु मे बी हयेंग थोगा खंगनी जून की तांग तरागा निपान की मतुंगदा प्रेसिडेंट नगा खोगी ओर टेकिंग लौरबा मतुंगदा मा फम तोपा मा फंगद्रा फंगोइद्रदि खंगदे अदुबु होम डिपार्टमेंट दगिदी हजिकचु लांजेना दुना मी लिसिंग हुंफु नि फुगो हुंदो से लैरि हाइरि सिना ताकपदि खोइ सॉल्यूशन सी पाक पुरक ngamgani हाइबगि थाजबदि लैते अदुबु दुमक हाइरिबा कार्या कटा सिंसिना दुमक थंबदि मखोइगि स्टेटमेंट दि आईटीपी सिंग मयुं हंजन हनगनि ngakतनि अदुबु ngasi भोग हंजन हनबा ngamdana लैरि गवर्नर सु हाना थमगी चीफ सेक्रेटरी नसु मार्च की तांग कुंथ्रा माथोई हाब्रा कुंथ्रा बुकी हाबदरो जा थमनी को अदुबु एक्शन ओइना थबक ngasi बौ तौब ngambadi खोइ थेंगना देबा
Oza kari kamai thambini masi statement je ani hum sure ahamba da IDP me hojalam base ahamba gi December mu tawrame adagi March mu tawrame adai hojing mu tamo gomitan sahi ma sangdokre sahi mai manung daina ma tha khare matam ko ngan ke to buji de ko adu sahi matung da di moi legi da leru dai jai bangam de adu government ai sidi continuation ina in continuation ina ngasagi mai lebu government gi policy di makhata adum taroko su yai nungai tabadi koina sidida mana position nama khandore ise ni chatchet ka kunthama toi sikre singni phum doina hoji lanjen dona hingli haibane ko laiba pose ta sengbagi budi akoina life and death chi budi hoigi miyoibagi hingba amadi si bai bosidi akoigi punsida inescapable part amani ko madi kanamta nanthokpa ngamaroida ai hingdraga na sini aduga siraga na hingni natra very true sidraga na hingni aduga hingdraga na sini jani si gata ne akoina really adai di illusion ngakta ni natra live episode di ko adu sire di akoina kanna aduge da IDP de leida IDP na to mayam am si manipur da natra India da Prithvi da kana si bai bosi ma de akoina thokpa yadre sida busing du hingaga le aduna sumaina hoi nungai tawa hai targadi mayumda magi leriba normal place amada magi hingba siba ngamda haibaduna amane boko aduga IDP singa ngakta si IDP singa ngakta si di haibadudi akoina adugi statement dudi adu madu kitang kana tawte boko atawdabu IDP singa sibaduna magi sibam ai mayum makaida koigi magi tangdu leta mafam da siba phangdre haibadune boko akoina phawri ba poti adugi humanity kenu dune akoina phawri na aduga siba natraga hingba haibusidi akoi life si reality si ani khatani amana to exist amana to die ai hingaga na hingbagi pambayam leigani siraga na sibai marmam tholokani ani su khatani reality di ko aduna thodopa kasu kana hainingai leite adubu nungai tabadi magi sibam mafam do adu nungai ti haibai wani nungai ti ai yum da normal loina ai de ba karma sanna biki matung ina pangthokpa nungai ba ai area du da magi occupy to area du da ma lejaba phangdaba khotaba adu mayam sing ado madugi yam noi taba phawi madugi da makta de akoi su mayam punu mota control to adum phawi sine bo ama mai wan tana id chu sampu gi wa imphal gi wa thodok pai mon da leite manipur ne nai dum khanjaba mi amani punu mak part se ko adan leiba punu mak sei yam noi te anything smai thon ba magi leiba magi occupied territory area pi asu saw so mali jeidana ko adugi manung da ma maning tamna wakhan nungai na natraga masa masu ga kai ga loina raga magi aroi ba sor khon bu phangdabagi adugi nungai ta bu de ngon du sabsana phawi nungai te masi gi potche aduna government na siliba policy adu du mayam tung ne yam thuna mayum makaida hanjalan basi oisinu hai basi mai mayam puna maka adum lai khurumina ba dai su yaujeri nungai te puna mak adu priority puna mak su da piri adu ohen bangam da badi akoi da kari political solution lakadauge hai bu du ne bu hai basi law and order na di masi gi posi tawangam dre bisi mokoi praman were karamba political solution amagi makhada akoi haiba mayam sing si hazelan doino kamai to hondoino natraga moi alternative placement area ama sillabra gomena samna hakanda laiba mayam sing asi akoi sumaina hazelan ma sungam ngamaroi noi se sakke ga na sigere sangere saluro aduga noi gi legada famdi akoi sumaina piren lauthoke haibra kari haibno political solution am lisange dana ko adugi solution ama hoji leiba phe noi hanai leiba famdu re akoi hazelan ma sungam ngamaroi government upai soi leitre sahi kun janga ju kun tha sang ju soi leitre noi gi miron sileida hayeng kon am pharakan tam tana mathan normal case am lakanda ma halakwa koi wari ta sabu to ngamam ni adu hoji ki oina di noi ki oba pata am pirani point tara tara ra kun kulla noi leigera sida yumam ju sarani noi leiro sileida aduga noi gi mafam do sida oire hana adumaina solution ama porokpa mana traga aduda yade hairagadi adugina wa ma khana batare amko aduga hairiba solution amadi putho sahi amon hajalani lawdu na taba kari step lokhali gi haba pot amadi change buko ngamdre hairo ngamme haga ngamme ki thabak tawro adu lai ngamme ju haigum taw ngamde ju haigum taw farak ka to mi usum school da adi di kaino da college da leidana ko kaino to wong khangdana kaino si tawna tai am saba hauna de buko adugi pot me am sing adu solution amadi ko mena masigi pos kuire dana ko adu mai to ai haje not only group amak tagi wanate anything lei ba pok di mak se placement area amadi akoi sinwa ta bani maram di akoi le house gi san of the soil ni dana ko me am sing ase dana adugi political aspiration du government da lebiu government masigi solution se kamaina yagata ki haba pot te da akoi moi akhang hai miam le ngani ko sigi da mak ta IS tha dana IPS tha dana ko tana hona dana asi policy si da sema ge na bhol leptana ka don tawri buni na ga moi de gi idea du adumaina ai di
थोलनिंगी थोलकान सोल्यूशन अमा थुना पुरकपा ओइसनु हाइबो फमसे सुमाइना सी फमसे दai सुमाइ थमसेनिंगी yam ngai thank you very much zagi mamal yam lamba matam khara khajik tang kai topi to nang sigi ayuki tongan tongan ba pauche singi maroi be headline sing kana ni ne bada ozagi oiba tongan ba point of views kaya ma miyam da thambi to na mitna na kong ohen bi bagi damak ta han han ujabu thagat ba phongdok chari haujiki khoi gi mi lising nifu ga humdoi idp chatret ka kunthra ma thoi sigi matang do ja haksang phangdaba mioi kaya am su yauri bane लाइबा फैमिली सिंग हलखिद्रा हाइदना हाइदि असीबा हक्सांग दो फंगद्रबनिना अदगी महाकी पांगथोकपम थोकपा ईश्वरगी ओइबा धर्म कर्मसु पांगथोकपम खंगदना ngasi फावबा चरक चहिंगना दुमक लैबसु यावरिबने मसीगी नुंगाइतबसी थोकतबा मिददी हे खंगदबा अखोइदसु नुंगाइतबदी फावरगसु चपचाना हक्थेंगना एगी इमुंगदा थोकतबनिना अवाबदो दु यौना वारमगनी हाइबदो अखोइना फावबा दी फावी अदुमकपु यौदबा हाइबदो सुमाइन तौदना हारिबा खोगी लेबाकी मपी मपा ओरिबा सिंगसु मागी इमुंगदा थोक्तबनिना अदुमक नोमगी ट्रोंगलाउबिगी इशू कावग्रे ओजा हजि लोरबनी अदुना लोइसलकपदा मियंग ताबिरिबा मियामदा थमजनिंगबसी खोगी लाकदोरिबा 2027 की इलेक्शन सी करिगुंबा पांगथोकपा तारगदी मणिपुरगी मराइबक्सी लाकदोरिबा इलेक्शन सिना लेपकदबा ओइबना अखोय अमतंग करम्बा मिरेपता अखोइना अखोगी चही मंगागी बोट से पीरगदी मणिपुर सी शांति पोरकनी मणिपुर सिदा हाना दौना तंगदु लेताबा हंजलकनी हाइबसे अखोय अमतंग मतम वालिंगैदा खनाबिरगा इसागी हिंगदबसु यादे हिंगबदा पैसासु चंगी अदुमक ओइरगसु अइना हिंगलिबा इमा लेबाक्सी अखोय हिंगबगी अखोय तुम्मीबनी चारीबनी चटलीबनी धर्म कर्म खुदिमक याव ngamlibani masi yongtang khandaminerakanda akhoi achumba phirep lawminasi haiba warol je thamjaba loinena ngasi gi onedi miyeng tabiriba khwai punamaki mapundagi kainanaba ya thangni jari have a good day Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani Hena akupa marol kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tobiro natragana aikoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur, Lengsin Birau. Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology, Nelit Imphal-gi, tongan ba course singi admission haujari, chahi amagi PGDCA, chahi anigi MCA, MTech AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics yauna, 2026-2027 session gidamak, chahi marigi, BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML, amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani. PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics की ओइना registration तोबगी अरोइबा नुमी लाक्लिबा जुनगी तारीख 12 entrance test ना जुनगी तारीख 13 फांगथोकनी BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML की registration तोबगी अरोइबा नुमी ना मेगी तांग कुन्नी entrance test ना मेगी तारीख 13 दा फांगथोकनी नुपा मचा अमसुंग नुपी मसागी hostel की खुदोंग चाबसु पिजरी SC अमसुंग ST महिरोइ सिंगी tuition fee free ओइजगनी पिजरीबा QR code asida scan तौरगा online registration तौबसु यागनी अकुपा मरो गिदमक mobile number 8132062261 नत्रगना 7005106072 दा call तौबिरक्तुना खंगबीबा यागनी लागिबा जुनगी तारीख 9 निखौकाबा नुमित असिदा इरमदम मणिपुर असिबु कन्ननबा NRC update तौगदबनी हाइबगी वखल्लोंदा मयामगी ओइबा खुंचक अमा सुंजरी हाइबा खुंचक असिदा मियाम पुनमक सरुक याबिदुना सिगुम्बा खुंचक असिबु लेपाकी दमकनी खलगा सरुक याबिनबा
ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯒꯥꯝꯄꯥꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯥꯔꯕ ꯏꯃꯤꯔꯦꯠꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯔ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯜꯐꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯂꯔꯤꯗꯤ 50,000ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ ꯒꯜꯐ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯂꯔꯤ 55,000ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯕꯦꯍꯔꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯥर्कꯀꯤ ꯐꯤꯃꯦꯜ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯁ꯭टाफ 10 ꯀꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 165 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯤꯜꯁꯨ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯂꯔꯤ 68,000ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हत्ता न्यू चेकोन रोड दा लेंगसिन बिरउ